hariyo ebicu ahiguru sa America eyine byomo mu bwengura za satellite na nebirya habutaka na nahamizi okuraka kujoreka ngwaro leba hine kituru kureba mu mwanya. So katubalengo ni Russia ninga North Korea yaronchinga mesile nemiringo ebiri. Mesile ejeriyo neiza kutera America ninga mwabana mugezesa omuzinga gwanyu. It could be an attack ninga a test launch. Katubalengo North Korea yabanegezesa omuzinga gwayo gwa ICBM ogurufutambuka continent ukaza continent ndijo ninga yakigenderera kurumba America. So nebintu bibiri. America netegwa kubanza kwebuza, is it a test launch? Abwo kuba North Korea tekagambira America etumutakafayo turiyo tuza kugezesa ikintu kitiyoneke kole byerukwenda. Kandi America na Russia bakabi nendagano ya strategic arms reduction treaty na mwana muza kugezesa numugambira ba America batakasiyuminga ngo mwabatakinga mukahendera mweshe kwire nuclear nabo ba respondingire mukaleta obulemezi. So nbondo bagambirana unlike North Korea. So naza kose cyo kureberaho cha North Korea. Katubale ngo North Korea yaba ne test launchinga erukugezese cyo machayo cha ICBM ninga yashara mukurumba America. So aba America nubatekwa kubanza bamanya, is it a test launch or is it an attack? Abwo kuba kibasa kuleta a full blown up nuclear war baba batabanze kumanya ngugu yanagezesa ninga yaturumba. So na haba ikibaru kweta detection okuraka kureba habaye cyo yiguro kompaho. America byo nebimanya erukozesa satellites zayo erukozesa systems zibiri eturaho nubajeta defense support program. Ebyoma birga higuro kompaho satellites za defense support program zitahanuzo reba cyore kirukuba mu bwengura ahiguru y'amahanga gandi ebyome byo nibitambura ahiguru yensi. So ni wawa noroncinga ICBM erukutishuketi na habaho mururo mwinji munonga na ya netemba rocket yayo engine nebane yakamunonga. So ebyome bya defense support program nebireba bigambira America ninga nubakozesa ebyome bindi ebiryo mu bwengura munonga ho ahiguriye bya defense support program ebiturukweta infrared systems. So as space based infrared systems ninga SBIRS zote ziri in the atmosphere, they are high above in space. So space ni above the common line. That is a lot of physics. Ahiguruya the common line no turukutanikira space. Atmosphere yerokoma tukamanyangwa hano yerugarukira aharimo air, aharimo nebicu, aharimo gases, then tukaza in space. So the space based infrared systems nazo ziraka kubagambira nguhine ecyabaho. So kuba kweza kugireba nguhine ecyaronkingwa omubwengura miza yona ahekoma ICBM eine emirundi eshatu eyeru kutamburaho okuza kushika aherukuza. Icyo kubanza kwa kugifayaringa hari kiturukweta boost phase, aho ni yabeshiryo ne yaka omurro then yagumizamu ikazachi barukweta mid course, yarugo mu mid course ikazachi barukweta terminal phase. Terminal phase ni beryo ne rugo mu bwengura erukugaruka hansi erukwiruka speed ze kikacha higuru okucwekereza icyo bagituma. So kwekuba eri a booster phase aho ntuba twajimanyire ngwejo kuyimuketi neza kutambuleti icyo barukweta trajectory. So America North Korea heza kufayaringa ukizi omuzingo go gwimuka nko kuwagureba. So kugwa heza kwimuka gutyo. So America bagureba barukozesa the defense support program DPS ninga the space based infrared system SBIRS. So bamanyango kugwimuka gutyo nuguza kutambura guta batandika calculatinga is trajectory konka no bakuheza kureba hera atore tubakamanya neza kutera nkahi bono batandika kureba ne kwizeta batakamanya ne kutera batandika calculating echo. Then abarukubi calculatinga icyo twakweta command and control baraba rya systems kugira ngo tugitere neza kugwankahi tugitere romo ndashika zingahi nibetaga of taking a decision okwetantara enshobi ahabwo kuba yono basa kureba za the space based infrared systems ninga the defense support programs kugira ngo hine chimuka
hati niwe aba control and command batandike calculating trajectory nabo batishire missile zabo ziri nuclear armed ushange zatera North Korea, kumbe North Korea yaba netest firing ecyabo kitari nuclear armed. Nico warebire bwa nyuma ya Russia yarumbi ihanga rya Ukraine umubwiro bwa America ikabanenda kutest launchinga intercontinental ballistic missile yabo eya Minuteman 3 bagira ngo bundi kuba kukironchinga batyo Russia ebaso ku miscalculatinga etekateka ngo bujya ngo Russia yarumba Ukraine, America yashara mu kudefendinga Ukraine na nuclear abo ho kwetera. So in order not to escalate the situation, rather notekwa kurebuka ngo wakaculatinga ikintu eco tiwachikora. Nico warebira America yayanga kutesteronchinga Minuteman 3 intercontinental ballistic missile ngo Russia itakachkwata kubi ekaronchinga counter attack okashanga habo nuclear. Ebyo nashobora ebyo kunabishobora reka mbikwereke. A single intercontinental